барғанда қара ханы көтіп келіп, қара жерге түзерген қара хананды белі пистердің арғазапта жердің жіберіп. Ал хананды емдерден жіберіп. Le sujet de la première partie de notre concert, c'est le combat des preuves. Partout dans ce monde, la vie de chaque peuple, de chaque individu, s'accompagne de notions, de concepts, de phénomènes, le bien et le mal, et ces deux forces sont toujours en état de guerre. Au sommet d'une autre montagne se battent le bien et le mal, personnifiés par le camp blanc et le camp noir. Ils se battent 2 jours, ils se battent 7 jours, personne ne tombe par terre, les forces étant égales. Au lever du 9e jour, le camp blanc sort victorieux de ce combat, libérant ainsi sa patrie de l'ennemi. На вершине горы столкнулись 2 силы, богатырь-хан и черный хан. 2 дня воюют, силы равные. 7 дней воюют, на землю никто из них не падает. 9 дней воюют, на камни не падают. И вот богатырь-хан смог поломать хребет черному хану, бросил его на землю, освободил свою родину от врага. La deuxième partie sera consacrée à une jeune fille cacasse qui s'appelle Porcho. Le chant d'une jeune fille cacasse, mon cœur a perdu sa quiétude, mes yeux regardent toujours les montagnes qui bleuissent au loin. Mon bien-aimé, transforme-toi en un oiseau, viens, je t'attends toujours. Песня девушки Порчо. В груди моей бьется влюбленное сердце, потеряв покой, а глаза без устали смотрят на синеющие вдали тоскылы. Обернувшись крылатой птицей, прилетай ко мне, ненаглядный мой.
подвигах богатырей, о первозданной красоте моей Родины. Слушая Твой голос, сердце наполняется светлой любовью. Mon Chathan a sans voix, mon Chathan sage et majestueux, raconte-moi l'histoire de ma patrie, raconte-moi des exploits des preux, parle-moi de la beauté de mon pays, et ta voix fait mon cœur s'emplir d'amour.
солнечный